ngam ju kham ye don bat phi le step ngai ngui play bangala ba don kan la bat phi ye ka ban sekri lang yu try kan la bat phi he ke ka balang apo sora ine phai bat nga hai step na ka ban kom petros kan long ba ar ka de khat ka ba khanda kan ni ka long ka ban kam hadu ka ta ka ban kom petros kan long ba ar ka de khat ka ba khanda ta play ki bible ke jong phi sha score bha but underline bha but tasngap bha okay ka ba ke tin ka jong play ka don ni ka ban kren na ka bata jongi siwa bangan puli ka de khat bible na ai phi ka subject ka jonga ka subject ka de hak tin phareng nan sa tin kelas hak tin kasi ka subject ka de gini who are we what we do ni dei ki ai but ke ai ka bang dei ban le kata ka ni subject asai who are we ni dei ki ai what we do ke ai ka ba ni le kata ka dei ka subject ka jonga na ka ban tong petros ka ngong ka ba ar ka de khat ka ba kenda ngan kuli ong kum ni henrei ma phi pilong ka kenja balajit ka jinglong lendo ba kinja sim ka jat bin riu ba khoi upat lang ba kani ka de khat ka ba khandai ka kren niya kata ka identity ka jongi how chris ka kren ni kai ya ka identity ka jongi how chris kata ka de ka bedeng ko kani ka de khat ka ba khandai ka ba ar ka kren ru kumno bangi tum ki banget ni dei bat em ka kren kumno mangi ki banget ni em ha kata ke ai ke bau jisu ulale na ka benta jongi te nai na mar ka dau ka ni ka beneng kong petros ar kandai ka dei ka bangin dei ban klet ha ka jingim kristan ke jongi ta kalong ka balale pihak ban puli lenden pihak ban bam ha ka jabien ka jongpi ka dei ban rung ha ka do non ban nyai ban kerma berbo ke ai ka pilong ba ke ai ka jing khot ka jong oblay ye pi kum ki bangen ha ka nong rim ke ai ka bo jisu u da ban le na ka benta jongi te kum ta ka ni ka khot ka ba khandai pin song thu ye ka tang ada ngin song thu ye ka context ka jong ka context ka long ka benengkam hadu kata ya gani ka sithi ka beningkong jong petros ta tho dano dau petros bau petros tho ni gani ka sithi sha ki tu ki kristan ki badan hapreng jong ke jing sa pen si tomben namar kata ke jinget ke jongki ya u Jesus Christ sha nam sai ne utho sano utho sha ki kristan ki badan hapreng jong ke jing sa pen si tomben namar kata ke jinget ke juki hau Jesus Christ bahagani ke sithi ke belingtong jo petros ka message sang ke sithi ka long ba u petros tu tho ase ke ke bangai ban yang scam hau Jesus Christ ban yang scam ha ka gospel ban yang scam ha ka jinget wat hapdeng kita ke jinget wat hapdeng kita ke jingele ke jing sharp pitch tomben ka bakimat ha ka jingem ka jongki habau petros utho ke sithi ban ai men si me ke para banget pihak ban utho bau petros hi umlong nong way ha ke bede bat kini kijing sa pen si tomben mauhi umat ye ke jinge mauhi umat ye kita kijing sa pen si tomben namar ka kerteng jong Jesus Christ ha ka pon bau tho ke sithi uru umat ye kita kijing sa pen si tomben umat ni kata ke sak sempat nama ka gospel umat ni kata ke sak bread no ka jogu ha ka ying bendi nama ka gospel hadu ba ka ba khadu jo ka jing jong petros ke dei ke sak sak narna da kongpong nama u Jesus Christ barba utho ye ke sithi utho na kata ka experience ka jogu ban I mean sim yaki para bangen banong yaki ublay unum eno yapi dei na mar ka daw to yeng scam magai ha ka jipen em ka ba phi layo priang habadal mano ki bakren na ka experience lengkat ka jingtip dene kalong
ka jingker khu ka bakra ada nan ong ipi to yang scam ho try yang deng ka jing ada ngade ngampat mat ya kata ka jing ka jing ka jonga hoi nyala ban ai men sim ya pi henry kan kham duna ka jing sokhia ka hende ondang ala ya ti hi de de ondang ai men sim ya pi ka don ka jing sokhia ka bau Petrus rum dei tang bau su ai men sim ya ki bagi yang scam bang ko ka jing tenju ha ka jing henry ma uhi ulayeng namar Jesus Christ wat hadu ba uncha sa narna da khongpong na ka benta ka kerten ka jong Jesus Christ bagum tang ka jing stang jo ka city nadu ka jing stang jo ka city u Petrus uwan ra ya kata ka foundation uwan ra ya kata ka nongrim ban pen kan mau ya kini ki banget ki ba uthong ya ka city ba kini ki banget ki dei ki bala pen kerpang no da uble pen kerpang da no da uble upen kan mau ya kini ki banget ba uble ula thau ya ki da ka jingtmu ba ka don ka jingtmu ka bakhrau ru na ka benta jongki pi shau na ka ka jing sang ka step uble na do shua ba fin wan sang ka pertai ula don lupa ka jingtmu na ka benta jongpi ba kun sa pen iya ka de khot ru kadang kajing temu kaba pi kum ki bangai ba pi dei ben imru na ka benda ka kerteng ka jamu ti kum ta ai men si me ki bangai na do ka bastang jo ka chiti ban pen scam me ki ka nong rem ba ki bangai ki im ka kum kata kajing temu ha ka ba Chris ulong ta u foundation u scam ka nong rem ka scam na ka benta joni kaya kata ka nong rem ka ba Chris uladap ya kaban pen i yangi kay kita kan nongrim kabau Chris upen i yangi bagi kum jabanget in im ka kum kata kajik temu kabau temu na kabenta jongi kaya gini bangin sya sitom na kabenta u Chris kumba uru ula sya sitom na kabenta jongi na jom berwar ke banget you cannot endure suffering unless you understand the suffering of Christ for us. Pinamalah man sya sitom lemda kisotu ege yika suffering kabu Chris ula sya na kabenta jongi bau Petrus bang kumno kumbau Jesus ula sya na kabenta jongi to pi ke banget to yang scam wat nong ki phalo wat nong phai din wat nong shifting wat apa deng kita ge ki jenge ki bawan ha ka jingim ka jongpi shine Banta bagiwan sagal nong gabaan. Kabanding tong Petrus kal nong gabaan. Lagiwan sagal nong gabaan. U Petrus sagal nong gabaan banta. U batay pat ya kata ka yin ka makenjamin si. Kata ka spiritual house. Kabau blay uladap bante lengba jongi house. Kayin ka makenjamin si. Bana pipulian ni kal nong gabaan. U Petrus u challenge gini ke puli ye ka sithi ke jamu but im ka kum kata ka identity ka ba blay ula khot ye ki nama ka outline ka jonga ha gini ke step dan ate ka outline know your identity and know your responsibilities tip ye ka identity ke jompi but tip ro ye kamram ke jompi so bakan poi jata snap bhai u Petrus u challenge ya kini kiba puli ka sithi jongu bakin im ka kum kata ka identity ka ba ublay ula khot yeki ni dei ki bangen how Chris ni im kum ki bangen kata ka challenge bagin sya si tom na ka bantau Chris bagin im na ka borom ka jongu bagin wan ru sya kai jing chi sya om tang ban chulet jeseng om tang ba chulan benta ba kanu ka balan ni ban shihar pateng hindi ni ban tip ya kata ka jingchu kabau blay kwa yangi bangin im na ka benta ka kerteng ka jamu ka benta ka baan u challenge gini ka puli ya ka sithi ka jamu ya ka kamram kata ka important role ka kamram ka badan kampalat yaki bakin pendek ya kata ka ka blay u ada bantrei ka jingim ka jingki Kidon ya kata ka important role. Udah challenge ki. Ka kamram ka mabini benda.
Hakata ka ka boblay ula dek bantre hapo jompi. Tegum ta ke challenge ni ke challenge ka ni kalong ka baar kani ba boblay u khot yang ni ya kada ka chikot bangin im ya kada ka chikim kat kom kata ka chikot ka boblay ula bu hakadon hot ka jompi. Tegum ta ni lipai bat nga shi ka bani kong Petros sadeng ma thu ka konteks mentah. Ni sesuatu yang kau kendai kamu kumno deh, ketau seno, bagai kebangin penterikam, hai kan seni, hai kan cingim, kecengi. Kabening kong Petros, kedekat kabah kendai. Pini kedekat kabah kendai, atli kie. Kabening kong, Petros ubatai, ayu ngilong how Chris, ayu ngilong ano, how Chris, our new identity. Bagaimana? Ubatai ru our duty for Christ. Ya kamram gajongi na kabenta jong Jesus Christ. Saya atli ke tongan puli ke benik kong ni. Henry mapi kong kandai hilong ke kenja balajit ke jinglong lendo ke bakenja sim ke jat bin riu bakui upat lang ubadai lau jong hi bapin ta yo pen pau ya ke jing bah kortam jong uta ubala khat ke pi na ka jingdom se ka jingsai ba phla jong ka benta ka bening kong ka identity ka jongi ho Chris ka benta ka ba ka duty ka jongi na ka benta jong Jesus Christ to ni pe benta ka mat ka bening kong our identity ka identity ka jongi hapo ka ni ka main point our identity ngin pe ka point ka bening kong chosen by grace. Legit ini da kencing ia. Chosen by grace. Tong ini per kalau hendak. Henry mapi. Ketuk kentin Henry. Ketika kentin kapan kambah bagi ni pe yang ketika step. Ketika kentin kabuan rak ia kata ke jingpen ia per. Bab itu kiba Petros udang sudah panbatai hagi dekat kiba sedia. Kiba jentut. Tong ini puli. Hagi dekat. Kiba nyiu. Ya pi nama kata kiba nge. Don kata ke jingkordo. Henry ha kiba nge. Yau mau yau bagi nong teh kila kentai no. Yau negen kila penlong ke kli ke dong. But you mau kai jing tut, but you mau siang ke jing tut. Nama ke jing tut, haba kim kau ngu yaktin, syahaba kalaburu iyaki. Bagan kau kentai om no, Henry mapi. Pimdai na kita kiba jing tut, kiba msumnget yau Jesus Christ. Kamu try, but unang panim. Bagi ni kibreu kiba jing tut, yau Christ. Kiba nget yo Chris kinsa penkot ro ye ke jingem ke jungki bam jukut hadu jok ding klem u Jesus Christ. Ki don ne kata ka bangong ka pareng ka Christless eternity. Ka bam jukut ka ba klem u Jesus Christ. Baka kwa panong ye pi ni ka step ba phim nam dei ki tu kibriu ki ba jengthot. Yau mau dong. U baga Bible ko ang ni Yau mau yau bagi nong teh gila kentai no yau nekeng la pelong hakli kadong bafenam jin khot yau mau siang kajing penim yangi balong uji sukres teng teng gibriu kisong kajing seng nekim don kajing dei ba im ba uji sukres teng teng gibriu diwana jing seng kim don kita kajing penim ka basisha sukres nama bale Kimpat simyosnyo Iga kubor Jong kajing penem Iyaki Hendai kita bangeng Kada kongkap kendai Kimdai kita kiba jentot Yo Chris Hendai kita kiba langit Yo Chris Tumu try bat Unong penem Kumalong Mangabat napi Ha kani Ke step Kaba menta Haun pisang na kani kajeseng Kani ke step Ngadanya kani skep Kaba kraw Bapimdai kiba jentot Ya unong penem Kiba ngit Ya unong penem Hendai ngadan yang Islam ke bakrau babaro napi filadei di belasania yo disu kumoy kumutrai paro nampani.
Baladana kini kita gibriu, kibala sania you try, but you nong penim. Balate pi kata yin ka bakinja mensim, hagaba ublay usong hapdeng jongi. Nihapa sutu ya ka identity ka jongi. Ngide kata yin ka bakinja mensim balate. How Chris? Kimau ba im om ka Bible. Kimle kimau ka biya. Hagaba ublay ba ka jington kat ka jong ublay ka shong hanta. To nang la yo piang ni ka jing penim. Niya ba so so ka identity ke jongi ba ka ka bakandai u Petros long pilong kikinja balaje chosen by grace la jin yangi da ka jing ia kendiat ngene pai ba nga sa ka Deuteronomy ka long banyo nama ka ni ka jing jit kam dei tang ka kubor ha ka jutang ka bathama ka dei ka bala kren nadu ka jutang ka barim ngan puli ka Deuteronomy ka long ka banyo ka dekat ka banriu ba ka dekat ka bapra nyo henriu bapra ngan puli ka om ni naba melong upat lang ba kentang yau trai uba ublay jome utau trai ba ublay jome ulaji yame pem tu ulaji yame ya ka ban long upat lang ba kerpang ya uhi ke na log kenja benriu baro kiba khmat ka pertai utrai shimla iet yeme lemne je yepi namar ba phila long khambon ban ki wei pat kenja ben riu na philong kita ki ba kham khen dia tam na ba phila long ki ba kham khen dia tam na kenja ben riu baro pi nem ka nong rem jaga jing je ka jong blai ya ka jat ben riu se om namar ba ki long khambon ki wei pat ki jat ben riu henre namar ba u iet Haka judul mi kala sakdar kalam banyo ka bandu bapra ba bleu ji ne ki omdei namar ba ki bun pat omdei namar ba ki long ki bre baba henre namar ba ublei u iet yaki te kumju hala bedai ba ki kristan omdei namar ba i pastor khamba ban ya i sister lamon ne sister lamon ni khamba ban ya i brother shipai ublei khamji ne ki namar ba ki long ki better people Henry nilong ki blessed people. Shine and shine. Mday ba nilong ki better people? Ngidegi ki blessed people. Ngimday hok i ban yok tiang na ublay. Henry nilong pa ki briu ki balakar ku. Balay nilong ka bakar ku. Namar ublay ulajit yagi. Onam nan ubayr ubriu wan hapok ka jingeseng. Uban yo ma yo Kristo mo nong pan emo jomu lemda la jet ye pi daule le benga kendia chika yo ne som ban riu te kumta ba pi yo e chi pan emo nong ba ni dei manga ba khamba ba ni te iwe na kham su khamba manga ba ne ki dei na manga dau na yo e chi pan em kam dei ka jing pha kam dei ka jing nang ka jong pi kam dei ka jing tep ka jong pi ka jing tep ka jong pi yo Jesus Kristo mo tra bo nong pan em hadu ba pi klam jen thot ye ka khubo de ka gospel Kadai namar ba la jid ye pi daule how Jesus Christ. Ong bangala jid nga. Daga jingay. Hi daule wa jid. Dai na makadaw kadai daga jing ai. Nga chuang bodobor baga jing penem hi nadu ka bastang nadu ka bakut kadai daga jing ai. Bale namar dai ublay ubale lot ye gini ki aka baro na ka bantajo. To, gini puli ban nga ka gospel jong Yohanes long ban riu. Sutna du kata-kata. Ka gospel Yohanes long ban riu, kada ka balai pusan terter. To kan puli. Deu jisu le thu haki. Nga ngalong utaw pu jong ka jigim. Jar bawan hanga onam thungan. Bajar ba nget hanga onam sliang lano ro. Hendai ngalong hapi bapilai iya nga penban penget agi jenthut. Le iyo Jesus Christ. Ule kamba hap rakhamat joki. Hendai ki jenthut. Kim nget. Pega kham balai pinyo kumno Jesus jubab begini ki benget. Kumno Jesus jubab begini ki bre mai pega kham balai pinyo. Kumno. Baro bau tau pa u ai hanga. Kinwan hanga. Utate ubanwan hanga dalere nganam kentai no shaba balai begini kim tre banget namar kim dai kita ken ki bok pa wa hu ko uji tu kan shan
Baro bau tau pau hanga kinwan hanga. Kedai ni baro kita ke bau ubleu legit yang ihau Chris. Kinwan hau Chris. Kin nge yo Chris. Kin tiap yo Jisu ku mo try bo nong panem. Ka kumo ro ha. Yaki kanam dai ka jing snow pala, bakan dai ka jing ngomu. Haga jaga dei mangaban yap haga ding sna nama kipop junga. Haga jaga dei mangaban dik ye ka jing bitar ka jong ublei nama kipop junga. Haga jaga dei mangaban nek du jong. Ndeu Chris ula shimlut kita baro naga benta jong alo jaga ding. Haba gir snow kata nim snow pala, ni snow mu e ka kubo jaga simpene. Baro ki bok pau ai pun kinwan. Bau Jisu aku no nganam kentai no yaki syaba. Bau Paulo banjur begini. Hak Efesus memang kebening kau. Kita tengah ke Efesus memang kebening kau. Efesus kalau kebening kau. Kedekat ke besar. Efesus kalau kebening kau. Kedekat ke besar. Kau gumno. Tak boleh lapangan. Kan kumbang ulaji ini. Hau Menba ompat pensong nong rim. Iya kan perteh. Ini waktu apa kan perteh kan long kumni. Ladam ji ini how press. Barang por kepada dia. Ublay open im ini. Kamu kan cik punya mi lamon kamdei ka basujaran kat. Ya sebenarnya. Ladam ji dia pi da ublay how press. Waktu apa pensong nong rim lagi. Iya ke perteh. Henry anda bios ngawi ke gospel lingba iba sipai lang sta assembly. Kata ko kubo ke gospel api gede ke sengirmu. Ba mentai besok tu ba om dei plan manga ne. De ublei ke ubla je ina. Shua ban penchong nong rem ya ke perteh. Ba dei ke ha ka ba artis lo ni le benga. Upolong tongin snyomu namala je tengi. Ka ba artis lo ni. Kalnom ka ba Kedekat ke bakat lah. Kebahat itu ni kalau nggak kedekat ke bakat lah. Kau ngom ni. Henry kadai yang ni banaimu you blay. Halagasni na kabenta jong pi. Ko para bangai bala i dau try nama bau blay ula jit ye pi nadu ke bamenengkong syaka jing panem. Balai aimu you blay. Nama balai bala jit ni syaka jing panem. Nadu ke kabameneng ko. Dei namar kata dah ngimdei bantu, ngimdei ban ong badei mangi. De utrai ubele na kabantas. Dei nama dau ke ka bau petra suang, uang pilong kikinja bau no. Balaji. Kinja balaji. Kata ke dei kabenengkong leban nabi yang sekabenengkong petras bentar. Ini aingu yuble nama bagi loge ka kinja balaji. Balaji yuble kabenengkong bangin tip yau Chris. Mau mangaban tip yau Chris. Bamenta pina tip Jisu piong dai mapini dai Jisu ne. Dai Jisu. Habang ni soso ye kata ngile kom dong. Ni ong ngaingu ngile dei ngaingu yuble ne. Aingu yuble. Ubala ji dengi sige syaka jing penim. Bangani tu yo Chris. Bagaimana? Ula ji dengi om tang bangani tu yo Chris. Ula ji dengi ru bangin pendap ya ke jing temu ka jong. Kadon ka jing temu ba boleh ji dengi syaka jing penim. Ublai ha ba penim dengi udan ge ka jing temu. Kabenengkong ka jing temu golong bangin ya ro yo. Bangin pendan borom yo. Bangin rai kertang ka jong. Kabar kalau bangin tray na kabenta jong. Ini kabasumsi kalau bagi bangai ki tray tang na kabenta ka kapo. Kim tray ban tray na kabenta ublay. Teng yo bangin ya pier na gitu gibre bo Philip Paul on sa Philippi ublay jong pi uday ka kapo. She would come back ta ka kamla jong mas ki dia man step boat alik tray. Boros dia undan ba ai gospel ya no ro. Dap yang sesandi, wancung dia sempian. Senap dia ke rumah. Mandi alik terai biang. Kesyukur kum tak gajing yang berstan.
Wan abala kentu ye pi ko bakentu. Kakmela di kun, berpendam di kamera baru sini. Wala kataru impat sutu. Hangihi ka kamba dong kam di kakpo. Kaba de uble. Hagani siya kabaling kom de mano. Kakam jo uble kaba de ke jelang kam. Ngamang bangim don kam ban tre de ne. Ha ban tre berpendam di ki. Ne teng ni laklet no pada kamera ka baling kom. Kaji temu ka baling kom bale uble. Open M yang ni. Lek niat pengasih kepada kong Korin. Namun sebut ke di jinjit dah ke jinjit ke jung ublay. Kepada kong Korin kalau ngong kepada kong. Henry ublay. Ulayu. Ulayu ublay. Onge ulayu. Ula jit. Mana wajit? Ublay. Henry ublay na jit di kita kiai lu ki babit jong ka perthai. Bau penyarai kop di kita lagi besar. Bau blame lagi di kita lagi hidup betlom cek bersai. Bau penyarai kop di kita lagi hidup di badan bor. Akbra balik kita lagi hidup di bab pojan cek bersai. Balik kita lagi hidup belan nyoben. Ublay lagi ke hadu laisin. Balik kita lagi hidup di bamlong. Bau nyo penduno ya kita lagi hidup di balong. Aku dah sengaja ke kedau. Bakadon bakado waro kanam yo le sarong makmat jom ublay. Tala jit mangi ublay hap sarong nane. Ndai de ben le no. De ublay ba jit yangi kenang mangin am sawu sarong. Kenang me le no. Ni nai ngo yu ublay. Ublay jit yangi sa kecik pun mano. How Jesus Christ. Tega fa ka balai po. Tidak pila long how Christ. Da ublay ubala jit yapi haga jik pun mau Christ. Dan ubayo aja pada klaim dalam jid di udanu dah ublay how Jesus Christ nakap tak jik pada tidak bila long how Christ Jesu ya ublay ulah pelong hangi ke jik start ke hok ke jik pengkut bat ke jik suspat tak tahu sedang ada ayo ni how Jesus Christ tak kau balai kuai bakat kau balai tho utang balai kemen to ulai kemen anu how kemudian utang ubat pendan burung to un pendan burung jeno how bilang kan mau ni yang ke Filipina hikai habang lek kiman ho try kamu kumno. Kamu kumno. I ai ngu ye kata ke ke bu Jesu le na ka benta jang. Ba bagi sutu ye kata ni lek kiman nanu. How to. Baka Filipi kal aga Petrus ke beningkong kalong ba wong nilong ki kinja ki belaji laji ni do play Chris. Sekejik pedem. Baka dei sisa ke kabuk siar ni. Okay? Kabuk siar. Tisidon na yang kakabuktian na jumpi. Akan mau hidup dan pun mau yang hidup yang hidup. Pastor kadang kakabuktian na. Okay. Haram rumalayo, hapo presnong rumalayo masyet. Kabuktian yang nganum penle noe. Kata kabuktian yang ipakai kung gibagai kabuktian. Kabuktian lagi bagai kajingjit yo blengi kajing pada mau Jesus Christ. Kadang kabuktian kabang imdi hok paninyo priang ruem nau henry namar ula yang Yeshua ban pencong nong rem dia kepercaya Christ ula ji yang ini balik kapor kepada yang yo snow ika gospel bangas numu ika gospel nganam sanya suhaladi ngan sanya yo Yesus kumutrai ba unang pen nang no ka jangata kala jalu panado ka het ka jong blay but ka urlong habang yo snow ika gospel haka cip padahal madaw no po tong inay ko yun. Kadai ka kabuksian ka bakra. Bara baga dan ka kabuksian dan ro ka jike kli ka bakra. Habang hidup yon ngadan ka kabuksian menta insong hayen. Dan kay jike kli ka bakra. Kay jike kli late training manarasmi. Lagam na bagay habang idon dia ka kabuksian idon ro kay kata great responsibilities. Ni sepet dia katakan responsibilities hakamat ke bah. Tongin pet mentapat. Kebenengkong Petrus kalau pasal bandai. Kebentar ke babut dah kata main point kebenengkong. Nilong dikinja belaji, ke jinglong lendo bakin jasib. Kata dia kebentar ke bah. Ke jinglong obat ngah, ke jinglong lendo ke bakin jah. Si. Hatu kadir ke kebuksian lagi. Ke jinglong do bagumno
kabakin jasim kabangingi yo hau Chris pitip ne ni phai ben mangas Old Testament sige sika jutang gabarin haga jutang gabarin what kisim kimla ya kaban sakri kum kilengdo what kisim kimla baca kri kum kilengdo lada kile start ki ha haga jing bishat ka jamoble lebe nga chronicle gini puli gini what kisim haga jutang gabarin ru kimla bale start ben aklengdo lada kile start kin ha haga jing bishat ka jamoble chronicle kalnong ga ba bun riu yak bai nga bun riu ka de khot ka ba khan riu hadu ka de khot ka ba huai gini puli ka kum ni hen rei haba ulaman kraubor ka do nu joku kalamen kat ye ka ban stiu ba ulale palat yo trai uble joku na ba ulale rung se ka temple joku trai ban thang jing yubi halor ka duan ban thang jing yubi ka duan dei tang giling do dei tang ye dang dei tang giling do kisim kim la ban thang jing jing yubi ka duan la khang se ki khat yo ti Australia uling do ulale rung na din joku bagam no ba pra khau mot ki ling do joku trai lem ba du ibala long kilo shlor bagila yen persya usia musaya bagila ong yahu dei ka jombe ku saya bantang jingobi how dry henry jong kileng doha ki kodo Aaron ya dibala penkentang bantang jingobi to mino naga jaga kentang naba menyale palat le palat lemni kelam long ga burom yemi now try le oda ta usaya la bitar te ula don ka pliang nang ti jogu bantang jingobi bakat ba ula bitar ye kilengdo unyang tholi ula mi ta keselang mat jogu hak mat kilengdo ha ga yingo trai hajan kaduan batang ke jingobi ki haba ule tam ye ka ei gom de le tam ka jing bisan ka jong le kawan pe ke kha ka ba ruai tiu sim usaya ula ong ubapang ula long upang tholi hadu ka sngi ka jingyak jogu ba ula shoma ka ying ka bakkerpang uda long bapang tholi na ba ot no yu na ka ying utrai jo tham ukhon jogu ula long halo ka ying sim uda bisar ki priu jong kata kan tang itai kam ba umde ban sim ni kam jong lendo ule tam ule palan kawan ke jing bisar ka jong hadu kawan ke ka jing pang nyam tholi hadu ka bakot ke ka jing im ka jong hi hadu Testament wa ki sim ki mla ba sim ke kam jing lendo henry mangi ki badan hau Chris bolok usiam sim bawe utrai jo kitrai na maru Chris lepe ngagam dengan Petrus dia lepe ngagam dengan Petrus ba na maru Chris ni na long kikin jaling do bakin jasim ni kita ada jong jo Petrus nama dan no jaren nama jo jisu ngilong ke kiling do bakin jasim atau kata pemne ke buk siar ni ngilong kiling do ke bagno ki bakin jasim kita kena ke benta ke ba di lagi lain phai biang ko mong mentan se ke jutang ke berem na ka benta kene ke jinglong lendo ke bakin jasim ha ka jat pen Israel ke jinglong lendo ke ke kam ka bakerpang ba ka ba ublei ula penkerpang tangi ke katu ke ni bagita ki dei ki lendo ong ka tien ka jong ublei ki ba ublei ong dei tang maki ki bala ban rung sya ka jingdorang kat ka jong ublei henry benta namar ka ei ka bukres ublei na ka benta jong iya ka gospel mangibaro ni laban lek sya ublei pa gilaban lek sya ublei pa nama bale how Chris gila kelalong kinjaleng do ki bakin jasi lepa nga Hebrew long besau lekang bakasau hadu ka ka bakan riyo mine puli ba nga ka pos nadu kata-kata pi ine ha ga jitang ka berem de tang kiling do ka bedrung sagata ka jaga ka bakentan sagata ka jaga jong ka jindaran kat ka jong blai ndai minta mangi how Chris mila ban rung Klem jing syapting o kaktiin ka jong ublay sa ka jing tarangkat ka jong ublay ukpa. Nama Chris ulang kalong u rangba lengdo u jonga ba jong fibat. Nama kita kibahaw Chris kilong kita kikinja lengdo pakinja sin. Ka Hebrew long besar
Dekat ke bakat sao, hadu dekat ke bakat riwan pulih fi kau kum ni. Nama kata, habangi don orang baling do bakrau, ubla lek ling bayi ki beneng, jisu kon ublai, tonge bas kami laga jingkla. Nama ngim don orang baling do, ubamla ban snolem bagi jingklot jongi, Henry ubla pensoi, haki eki baru stream ni, Henry kelempo. Nama kata tongin yawan, hajan tak kajing silur, hakata kaken kajing bagi nyom diang ya kajing snei, bagi nyom syam kajing ye ka banyarap yangi hakapor bagi lengkap. Ngim lengkap su leng do, hagi sini panang let. Stop sabah yana, passion ni. Phim nang phi kwa let sha ublei upa, phim nang kaman wan nang ba jonga. So ne, bapa nom pastor na lepo. Pinduai lang phi si akhmat jong ublei upa. Kamdai siya kata agad tang tumay. Baro gilong kikin jalan do pakai jasi. Namaru pres. Baden makadaw ni late sa kat jong ublei direct back down pres. Oh tek diwan jong tuai lem yang alin. Taduai. Nei kamot pa piman phla nga sa phla siya te ni late direct back sa kat sa kisne. Kata kadai kajingkai jong ka. Ngilong kikin jalan do kuno. Pakai jasi. Kalau ngaba sipau Hebrew kedekat kabakat kendai ada dekat kabah doa kabahan pulih bakat tak menengam kini kicingkai yang kin nyerap ikin pingsan ketir ke jong ublai wat ai ke skor jong pi kan pet no shawai kabah ketir ke jong kendai orang ni nama kata ko para bange habangi don ke jislur ika badlet sikata ke jaga kentang mensua ke jaga kentang de belet tanggiling do ne hakata ke temple hakata bana ke de tanggiling do kin lidung sikata ke jaga ka kentang Henry anda ujistu la pendep ika kamyo ika kamyo ke jistu spa na benta jongi ana ngila nget yo jistu ngilalon gikin jaling do ke begitu sih bamenda ila belet ke jislur sikata ke jaga kentang daga ke snam ujistu ang gabayo Arho kata daga lenti ya kaba ula penkentang na kabenta jongi bagai kalenti bermai bagai lengba kata kajika kata kalong kamet jongu pada bagi donu leng do bakrau halo kata yeng ublai tonginya wan hajan daga donu bersisa haga jisus kemba gajinge bala senrek ki donu jongi daga jingit naga jingit belam besniu bala sat ki men jongi daga bakut Tonginya bat kem ni kata kajing pla kajing kermen jongi ba onam kisu namar ya ubala ba shania ken longta uba lakula ba ra ba abusa ba tonginya perkhat banyak ki perlong ya kajing iet ba de kajing le ba lem da ino ya kajing senglang jongi hi upen kot bagi de ben pep jing sen ba bale nama de ke sni ke bangi dom lang ko ki para bangi banginya le lang da juga sur ka keteng jong jisu sekai ket kajang ublai. Lalu nak kajing ruai, lalu nak kena benda. Lesegi ini jadi simak bro. Nilaban let ket kajang ublai. Kita jaga kau kentang, tegas nam jong uji sukres. Let dengan mengah kementasi kebenaran Petrus. Day nama kata-kata. Kau mendong di bagian jasim. Nilaban ai kita kejikinya di bagian jasim. Kiba pedang hun akmat jong ublai lengba jong uji sukres. Tong benengkong Petrus nepet kalong ba kedkhot ba sao halu khot ba brio kita kejing ai bagumno kejingnya ke makin jam singilawan ai sha ublai da uji sukres. Tong ben khot ba sao om ni. Hau ba kiawan kum hau mau ba im yau bala kentai no shisha da kibrio pun ba kentai ibu semua de hafila ke gospel on ba baru baru kenye bun ba ke kentai datang kita ke bala jin kin gaya no iya Jesus ngati ngam tip ye ke bala jin ni sila ke gospel de kita ke bala jin ya ublay how press ba ke nget ye u kin nget ye u klem jika tadi to ge puli de khot ba ke ba saw ni puli de o ba na ha u ba ha piawan kom ha u ma wa im yau bala kentai no shisha da kibrio Henry yau bala jin da ublay bala bagado ia pilu kom ki mau ba im late balong ga yin ka bakin jamin sim ka jinglong lendo bakoi bat kenya ye ga jingkenya bakin jamin sim ye ka pedang hun how blay dau Jesus Christ
Namar kata ke ibu Yesus le nak benta jungi. Ni let sekata ka benta ni. Ai kita ke jingnya kita kerja mesin. Lengba jong ibu Yesus. Jadi mana ke jing ruai ke kiu sot ke ket jong. Ke jing ruai ke kiu sot ke ket jong ruai. Ke bang ni le ai ke kita ke kerja mesin. Ke kiu sot ke ket jong lengba dau Yesus Kristus. Pet ka beningkong petas kong beningkong. Ke dekat ke beningkong. Petrus, apostol Yesus Kristus, haki so snong juga jing penwir hapotos Galatia, Kapodakia, Asia, bat Bethania, Kibayu, Kibalaji. Kebaan, kebakum ke jing tip lupa ubleng pa, haka jing penko yu mensim, ya ke jing komu, bat ya kata ke jing sendrai kesnam Yesus Kristus, Lajin. Pandang liyo pala kecil penem, ni kelalong kita gay. Kita lajin kita mau play, baga jilong do, baga no, kabag kenja. Kabay lam sa kapoin kabalay. Balapen kerpang daw play. Kabalingkong chosen by grace, la jit ingin kajingi kabaar, kagay la thung yingi sa kata ka position kaba kerpang bat kabalay, la pen kerpang yingi siya play. Nah, jadi ingin kaji ini, nah thungi sekat position ke bagar pang, ye, kiling do, makin jasir, kadi kai, ke privilege position, baka balai kai, set apart for God. Lah pen kerpang yang ini show play. Tongin pet, hangtu ke dekat ke kendai, ke benitong putas ke dekat ke kendai. Upai lang, oh mak dengar, gaji long do ke makin jasir, kajat pen riu beku, kata kadi ke balai. Jat min riu bakul. Kecil modang tu ke no. Ya ki banget lapen kerpang na ke benta uble. Yesus ni mengan. Lapen kerpang ye banget na ke benta jong no. Na ke benta jong uble. Amen. Na bafiso tu ye gini. Balik gini kentin hang ni. Petrus usiam ye gini kentin na ke Exodus ke nong ke bakakandai ke dekat ke ban riu. Let nga Exodus ke gini po. Petrus usiam ni ke benta na ke Exodus kau nong ke bakakandai ke dekat ke ban riu ke Bible ke om kumno hang ni sikap bahan puli fi na ke Exodus kau nong ke bakakandai ke dekat ke ban riu ke om kumni pin long ru hanga ke himaling do na bat ke jat ben riu bakentang kini kitin ya ke ba men kren hang ikon Israel. Ba menta, yang ini kita bikin tin, yang keren sih bangai kano. How Jesus? Yang keren sih kebalang, yang pengen mau yang bangai, balapen gerbang yang ini. Nah, kementa ke kereta yang ngilong ke jatmen riu, balapen kentang, nak kementa ke borong, kaza boleh. Bagumta ha ke Old Testament, lay pai back ngai sih kebening Petrus. Hak belengkong Petrus gili pai mabak ngau. Wong kumlo Petrus. Yong, wong kumlo kajat ben riu kumlo. Bako. Kajat ben riu bako. Balapen kentang nak kata borong kajong boleh. Hak jutan ke berem, hak Leviticus kelang basipo, hak basipo. Ublay uong ikon Israel. Bat ide bat penye per hamdang ke bakut, bat ke bakut. Kide bela kumno? Bat penye per hamdang ke bakut, na ke bakut. Hak Leviticus kelang basipo, hak basipo. Ki kon Israel ki kentat je kata kim simlak kamu yo ble ki khle jaktum ki khle jaktum hende ka baso tama yang ngi mentah ka benang patos tamang ilang ngek yo jisu ko benang padem ngi dan yo jisu ko ka doro jeni la pen garpang ngi na ka benang ka buram ka jonu uai ka bo ngi belang no ba in im na ka banta ka kerteng ka jonu la pen garpang ngi na ka banta ka kerteng ka jonu to. Nama boleh, haga jutaan kabarim. Nado kata bernakil, lapen kerpang nak benta kakam jom boleh. Kata pol, lapen kerpang ya ka, lapen kentang ya ka, nak benta kakam ka jom boleh. Kesenduk jaga jutaan, haga jutaan kabarim. Lapen kentang ya ka, nak benta kakam ka jom boleh. Kilebi haga jutaan kabarim lu. Kidai kiba la pen kerpang do blay bakilong ki lengdo priesthood
Hakakam ka jong ublay. Kini ke balapin kentang nak hakakam ka jong ublay. Kajat menerima Israel baru kawai. Kini kajat menerima set apa? Balapin kentang ya ka. Na ka benta kaburong ka jong ublay. Kawai na kasipau. Kijing aingu. Bagi wai kijing ai ka tang ka barim. Kidai ki balak set apa? Balapin kentang iki na ka benta ka kerteng ka jong ublay. Na ini one part jika jutang ka bathmai, kai ka baca. Hak jutang ka bathmai, dan temple, dan tabernacle. Dene. Dan kini borong ki banga. Dan pau sapi, ki badan hak jutang ka barem. Kijing kali kalau menta, ki kata, ka badai, ka jamut rai ka jutang ka barem. The fillet mengasih kepada engkau betul niyo ika juba. Hak kita ke barem dek tepol ke dek jauh terai, ke tepol ke dek jauh terai, ke wei sepau ke dek jauh terai, ke jika ayu ke dek nam tahu terai, ke senduk jaga jutang ke dek nak bentuk terai. Hak kita ke besemai ke badai ke jauh terai. Ke badai kau petros kelong ke badai kau, long baar nak ayu juba. Ki brio ke jauh mulai, ki dek ke jengyok kenti jauh terai. Dek manga, badai mabi. Ngidege ki jingyo kan ti jawa trai pengen pulih hai ka badeng tong pelang ka dekot ka ba kendai ka jai ben reu ba khoi upai lang badeng lau jong hi pi ki de ki breu ki jong ublei ki ba ublei ula pen kerpang ye ki leng ba ukres ka balang ka dege ka balang ka dege jingyo kan ti kata tempel ke bathmai jong ublay. Ta kilindo ke bathmai jong ublay. Day ke balang. Kacau. Habang ke balang nama ke kibange. Habu Jesus. Nilong ke kenja bala ji. Kijilong do ke baken jasim, ka jan bendrio ke bakku. Bala penkerpang ini na ka benta ka kerteng ka kacau. Day mana kenal kerja mereka Israel kakek jatuh. Lawan badai banyak pergi ke bakoi, ke bakoi ni, mereka kelang ke bakoi. Hadu bagai jing bisa mereka lap lagi. Mereka mengi mentah hau kris. Nama bagi lapin kerpang ini nak mentau beli. Lak milenti bagai jang kebalang CCRC bagi dia ban ke jing kabiya per nak berteh. Ya per lagi. Nyem syuk ke ke berteh. Nyem bam syuk ke bam ke berteh. Nyem ya syuk ke berteh. Nyem riam syuk ke riam ke berteh. Nyem song kha song man syuk ke song ke berteh. Ni dei ki bring la pen kerpang na ka bentage ka burom ka jong oblei. Dei ma dau polong ba ar koren ni long ki nong kit tin stiem ukres. Pimla balong nong kit tin stiem ukres ada hilong ko bolong ke berteh. Ni em ka berteh, ni yan ka berteh, ni yan lang ka ki perlong ka berteh. Nyimpen kerpang ni lade neki habaki pete ni yong kada bi jeper dan mangi bagi nek pasmosi kalong ba hagi kisni ubam pat nget bat ubang ulanget kamdan ke kajinga pe yadi hi kumju ya klem hi kumju ya tu hi kumju dan ya thia salum kumju aurea kumju Namong bang ngim duna, nado meneng adawai ngidap na kajing duna, dene. Nambar bang gilang sah kado. Ngin salat yang kado sendan lau jisu wan ban shaw yangi salari. Hendrai ka bag ka dengi nama bal pen kerpang yangi shaw lei dau kres, ngide ban im na ka ban dau kres. Ngim de ban ya shu kumbaya kiwai. Nilong ye kinong ket tens im ukres. Dari dah boleh kau proses way kita kuat kebat kendai kau pun dong ini. Bagi long kijong boleh, amang ilong kijong boleh. Ji, i anti ilong ijonga, na long ju anti. Komisi tengah. Ndai nangkan bebekali, ngidai nangkong kijong boleh. Saya, ngidai nangkong kijong utrai. Ublay ukam trai ya kajeng im kajongi.
Kenang bang ila kuno yin IT la ka jong ka jing em shau kenang bang pen pawi ka jing khut jong ka donut ba ka kom em ka ba per na ka jing bam khut jong ka ka jing em jong ki break ki mapat mat yo jisu ha ka jing em ka jong ki dei no now ha ka chiti sing kinong kore no kumno upo bang ina em shu na ka bentai le ngin em na ka benta utaken upala yap bala mipat ro na ka benta jong ka ei ka jing khot ka bible le kristan bagi nam em shu na gabentai ladi ngin em no na gabenta utakai upala IT na gabenta jonga ki wei ki jin thot yo kres ki nget yo kres henrei mangi ni long ki kinja bala ji ka jin long lang dong ka bakin jas im ka jat bin riu ka ba khoi ka ba pin kerpang na gabenta ka borong ka jong ble dei mana mawang ki bengen ka ba si Bondon ke mangkat Pak Jod ba barok ikon samla jaga balang gideon poi sanga songkha sama bagumno ke badan borong pide benda nak disakri ke badai bani kaya ki hakan di ke badai pin sutu pin tei ke long yen ke badai ki ko de filo nyal di ke badai baka borong ko kanang kraw haba ki banget kristan kleo ji padem ki em sisa na ka benta ka kerteng ngai pen pau ke ji khut ju ka do anut kepala penkalah bagaru kom em wala ngitolon in pan bo no blay kenang bagi lang ban em ka jing ka bagi per na kata ka jing bam khoi jong kita ki papat ngai ya o Jesus Christ so ngi pek kamat ka beneng kong our identity kamat ka ba ka beneng kong our responsibilities ka kamram ka jong ngi ne pek menta ngi pek pat ka kamram ka jong pek ka beneng kong patras ki way ka ka kenda ngi pek pat ka responsibilities kaya wong kumno pe yang tu nila pe kata ka identity jengi ilong belajit ilong glendo ka bagian jasim ke jai bedu ka bakoi upai lang badai dia lau jong hi jong blai pe ka bentak ba ka kamram da jengi ba phin da yo pen pau ya ki jing ba ko tam jong ta bala khot ye bi na ka jing dom sa ka jing sai ba phla jong ka to ka ni ka jing thu ba balai ublai upen em ni ublay pun em ni ke benengkong bangin em bangin pendan borom yu bangin ai ke jing ai ngu yu nane man bakhi mustaq yang ai ngu ke jing penem dakali ki brio yang no ni ai ngu yu ublay pula jeti ni hau kres tene ni ai ke borom shu ke ba upun em ni khnang bangila ban le ke ni kam ban pen benar omang ban pen benar ban pen benar yau ta ken ubala khot ding ini deh naga jingdom sege syaka jingsha omang apen benar kakani kentin pen benar hak paling proklaim hak gerik ka jingmo jong ka kemon advertise pisipai dia gitu ki hapik TV spang kawan ki advertise ni tapi itu advertise pite kayak ka jingmo kita ki advertise ka jingmo kita ki advertise kalau kumno ban pentim yang ke ba kibriu kimtim student haba mi ka koke ka thamai ne ka Pepsodent ka mining tong hatibi lo ka Pepsodent ba paro ke Pepsodent ning tong tigi betim on lawan ka to advertisement na TV ong itip barangay ka Pepsodent kolki dami ka kali ka thamai mala thamai ne mining tong hey ha YouTube mi kinex people ring pemla kibriu Bangalami ka model ka patmai ka auto keten. Bagum tangi tiap badan ka auto keten. Katani ka jingwan dumno proclaim ban publish ban advertise. Ban pentep ya ka ai ka ba kiwai kenten. Katani ka jingwan hang nebo patras wang bagin pen benar. Ngin pen benar ka gospel, ngin pen benar yo Chris, ngin pen benar ka khobor ka jingwan sakita kiba ampat tip yo Chris. Sekita kita empat tip dia ke gospel, sekita kita empat tip dia ke kubur dengan itu, tu kecil benar. Dia bersuksi kalau ba, nios ngoi kan dia ketemu, ndak ngimi dia sen, yang ni sup nak kubur ni pastor sosial ba, napoi saya yang kacui. Lalu baru ada pinang ni, piasim kia yang dia bentang ba. Umdai tak hidup benwan, dah siwai pat benwan. Umdai tak isi bahasa siwai pat benwan. Sau Jesus Christ balai na piki bangai pinon ni ka kamram ka bakla omtang banrwa
hỏi ban mai kadai si benta om tang ban chong jesen kadai si benta kata om tang ban duai kata kadai ke benta boleh bu ingin menduai om tang ban im khoi kata kadai ke jing bu boleh bangin im khoi ni la khot ri gi kerpang ban ke bu lem ye ke jing shai ka bang liok dia shai dam shai kam de ngajong berbor kam de ke kamram tang jong ku pastor kamram jong pi iwe kada pi baro fi trayam nakam tau kris ki bahing ke jong sam jong pi parok ke jong pi kinwan sya ka jing pat empat ke jing sya namar khlem ke jing thu ko gospel baro kin le dujok ne baro kin le dujok ka dujok ding ka ap ye ka wei ka man sim khlem ka khubor jong ka gospel denem ko den bakalong ka borayu ka boru play ban penem Yau wei pa wei ubanget, yau jiu ning kong ba yau krik, namar haka la pen pau ye ka hop ka jong oblei, klem ka hop ka jong oblei ka gospel baro kin lek du jong lon. Dei nama kadang ni dau ni ka kamrang bakhrau om tang bagi lama ye la di, ye ko ada banyak thu ye ki wei. Ye thu ye ke. Ka jing ba ko tam jong ta bla khot ye pi. Naga jing dum saka jing shai bapala jom haga ba parangong excellencies haga ba kasi kong jing ba kortam kamut kumno excellency kamut kumno jing ba kortam kani ka jing ba kortam ka kren ya kata ka kam ka bakhrau okay ka kam ka bakhrau ka ai ka kam ka bakhrau ba haga ni ka benta kani ka taken ka ba ulei uladep panle na ka benta jo ni ha Jesus Christ Jie ini, ulawan jika percaya itu, macam sepak yang ini, ulah im ni kecikim kebaik pastor melawan im, dene. Tak kau ulah kau janai kau hukum kau mengapen ken, ulah air keciknya kau janai lalu jangai, jangan dikna, om tak kata ulah baik kau pop kau jangi, ulah siap kecik pitar kau jangan play, ulah siap kecik program, ulah siap kecik tim, ulah siap kecik job ding nak bentar jangi, ulah siap kecik dikna, ulah siap lo dikiai ke barang nak bentar jangi. Ba ulah tap you hagas ni ke balai ulah mipat knang ba kita ki ba kalababut nagi pop ki songki ba ki ba sharia hau Jesus Christ kin yo ken ya ka jing penim kata ka dei ka kam ka ba khrau tam ka ba blei uleng na ka benta jonga bat jong pi ba bagi lama ya kata ila kumno ni pen panai yo tau ba khot yang ni kai na ka jing dum jong ka pop na ka jing dum jong ka dujok jing dom hau setan ne ke jing dom je jing bam ko je ke jing e do nut saka jing sai hau kres ke jing penem ke jing pun kala bangila ke me thu lang ye ta ku bor sha ki wei ti kum ta ni don ye kata ke jing thu ke bakam khrau ke ke thu ke bakam khrau ka great commission ke jing pha bakhrau tam je ju so kum no to khelek no saka perthai lap ke gospel pen baptis teki ya kai hak kerteng ke jam blek pa blek ko no blek men sim bakoi hikai ye ki pelong senran ye ki hak balang bakom ta pa ye ki bakin tre ke kam ke jam bahan ta ke burung kris kenang krau hapedeng ke chat pen reu wa kum no kami Allah nang kalang pi hado bawai no jom itu yang nak balik dia mana kesini, balik bilang dia mana kesini, nak bentai tadi, banbam, banbam, bantre, bantamai, kayak gitu tu, bilang dia mana kesini, nak bentai ke burung jauh Jesus Christ langsung tak, ada ban siapa nak film dengan kami. Pidang sa kali kesini kenang bapin benar ya kajing bakor tam jong tahu belah khot dia finage nak kajing dom syak kajing syak lalu em nak mentau kres orang terakhir lah yang nak mentoi bersurat kai ke pertai ya kajing em jong piage ha kan dengan pertai mentoi lalu train nak mentau trai kajing em jong pi kalong le no mentoi benem nak pertai tapi em nak mentai lagi mentoi Pipen semua kaya ke por ke jompi. Alah memang nak bentau try om sim no yang nak lagi. Namang bagi dia ben em nak yeng, ni em nak ikut di tinggal pa.
Hendai ngahap pasal tu kajing im ke benengkong ke bangade ban im dengan tajung no. Nak kam tahu guys. Im nak kam tahu try. Leno kie. Leno kie. Kum ta kum nongin pinter kami ki khot ika dik khot khandai ka ji ni ka kum nongin pinter kami mo ilapai arli ki ilapai our identity ilapai okay our responsibilities the kum nongin pinter kami ki khot khandai na ka benda ni how to apply ika dik verse ha ka ji ni ka bening kong ni kum nongin apply ka bening kong pen kan mau ye ladi bagi ki bangen ya kan ika identity how Chris pen kan mau Pengkal mau ya tadi, pengkal mau lagi, ya gimana? Ya kata identity ke betul Jadi orang ni mana? Bam landet ya kan kita khot, haka jimut, haka donut, kat sewa pilih, pengkal mau ya kan identity ke jom pi. Kenang ba? Kenang ngam dai shu jom ka perthai, ngada jom jom tu. How grace kita belajar. How Chris ni kinjaling do ke bekerja sim, bekerja bendera ke bakut. Umdai masuk jaring khat ke baca ke jin bajungi, hendai ke dai ke jitmu ke bakrau ke jong boleh Chris. Bakum tangi don ni ke incredible identity ke bakapurtai kamla ban ai ni. Pen kan mau ila di bagi banget ya ke identity ke bapidan hau. Kat siapa pilih kan mau ya ke khot ka bakanda. Kaban. Pen kan mau para banget ya ke responsibilities. Pen kan mau para banget ya ke responsibilities. Baka jikren ke jungi our speech and action should cause other to us. Bakar kom kren, bakar kom len, bakar kom em kajungi, kat pelongi kiwe ben keli, kadon kajungi per, haka jungi menjongku, bat jongka. Jadi kumta, kabenengkong Petrus ar, kadakau kabakandai, kat challenge jungi, bagin em, jaga tak kajungi em, kabadon kajung tu. Don gay, kajung tu. Habali bela don tu ne. Habali training don tu ne. Tadi itu, bagaimana kita tahu nak tahu Kristen. Bagaimana kita kendai kan challenge ini bagi im kita kajing im kam rengkat kata kajing temu mana kasun ke challenge ini. But how yang dah kajing temu na ka benda kajing temu. Lajin yang dah kajing temu na ka benda kajing temu. Baca boleh. Bagaimana kajing temu ke bangin im ke boleh lain ini bangin im gede bangin ting shine ya kajing shine boleh. Syakita kan kibaker saudom. Shine God's light to those around you. To penting shine ni kajing shine kajong play. Saya kita akan kibaker hasau dong kajong pi. Ngawang biang kajing plot kanwan, kajing duna kanwan, kajing kanwan. Dikan mal ni way. Uta apa pendim ni pi. Uta un sumari pi. Un pendan kam pi. Mapila kan mapinda. Ya kajing khot kajong play. Nak benda kaburau kaji. Tekun tawat klet yang ni kabaning kong Petrus agendai. Kijing sisa ki bakrau do kata-kata. Bakum no. Ule nak benda tu. Ke ai ke bo ai pi. Bagi ai ke bo khat ya pi ba pi dei panle. Sukai ka subject ka jonga. Who are we? Gide ki ai. What we do. Ke ai ke bagi dei. Ke ai ke bagi dei. Mi na kani ka jesen. Mi na kani ka jesen. Da ka jingmot ka batum. But hadir jesen ngane kando ikat tu kani ngi bangai. Pada pidan kembali saying let dan ki basong ni syong. Tambai kita ki bang ban up yang up anda kalawai jesen and friend mapi. Tu blame ka ku ini tong ni pendam ka jing dawai. Bangin ni dawai ka lo dengan nong rem ka khat ka bakandai tu. Gerap dengan terai, bangalai, panem, bangan sungsu, ayung along, hamid, bakai manukhat yang bangalai. Tongin pendam, kecing duai. Terai ngai ngu yumi, nang bari kubur ke bangla keren dengan step tu aman. Ai kalau kecing kerku ni kebentar jengilang baro, kibas ngap yak tien ke jome, dua ya terai men
mình tháo tham mai với bị bảo lộ là cái này tin cái bằng là kren này tin cái chỗ này cái lệ dengan kabut cái cái jik pun kelador bagi bidang ni ki sotu ayu kilong bagi cái bagi ni ben len na ka bentang ka kerteng ke gila kren ni cái identity ki gila kren ni ka responsibilities ke jeng ya ni bidang jeseng mi ku gibriu ki batamai na ka bentang ka borong ke jeng ke jengu borong ya shene ni sta komentar ni dua ini borong ka kerteng Yesus Kristus no try for no to enjoy amen.